esto kerakah rakana kudu open keraji ini keagama nanda guntur open ke nanda sindi esto ke guntur ini keagama pak tak oleh mentang-mentang borana reng lake tak oleh enggak canko tak oleh ngani kain to nek agama yuwakir saghiruhum kabirahum lake kudu open keraji raji kudu esto kerakah Siti Aisyah pernah pak nek cerita mantan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Volume tambah sekoni kalau tandi suara tambah sekoni volume nah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi al-qail idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din wa yuwaqqiru saghiruhum kabirahum amma ba'du hadratal mukarramin sedejana para alim ulama sedejana tokoh-tokoh agama sedejana tokoh-tokoh masyarakat sedejana tantretan hadirin kunjungan kolangkong sejauh saya semak kabih rahimani wa rahimakumullah kong langkong beliau sahibil hajah teretan kaula Bapak Sindi sekeluarga Ki Buru bekelen Akhil Asghar Kiai Amiruddin Deki berarti tutup doa sareng beliau Akhil Akbar Ki Haji Ma'abdur Raqib Bapak Besan sekaligus Bapak Kepala Desa Bapak Haji Hasbi sekeluarga mempelai berdua Nanda Guntur Alhamdulillahi Rabbil minangka kebungaan seetrema sareng tretan Pak Sindi seetrema sareng tretan Pak Haji Hasbi kelaben abek hadir makin kaito pak gelek-gelek ngolate beliau mular bene mular napa perak bunga panjenengan kompak kaito bene menapa tak kebuek termuke kebungaan beliau kaito abek sema bunga kleman dari karinto juga nerima kebungaan terutama keluarga setuju tantretan kabih dadi keluarga sebarokah Allahumma amin sekoni kula matur gelek Pak Haji Hasbi 5 menit alek Ki Haji Amiruddin 5 menit kula paling bunten kudu 10 menit jek ngerenger ki janjian ki jak aboto oh kiwon apuna pasti edelem acara walimah beda doa anapa orang membinah rumah tangga orang ngarungi bahtera rumah tangga neka tak kengeng ngambuagi polana penter tak kengeng ngambuagi polana ganteng tak oleh ngambuagi polana radin pak japokal berakabit reng keluarga jet kodu ngambuagi duwenah tetangga mila duagi kaito anak kula Nanda Guntur anak kula Nanda Sindi duagi dunya bahagia sampai bekta ke swargana Allah Allahumma amin bedocak ketika itu pak orang akab ini ka udik orang keluarga ini ka unik-unik neng daerah kula compok kain to pak orang akabin termasuk neng daerah Jakarta banyak orang akabin kain to tak pernah ikeding tokaran
tak pernah ekeding cagik aman king moro-moro setahun apesah banyak Dewi Persik bodoh mengkulut cerita imam tak paham pian Dewi Persik bodoh banyak pak tak pernah keding tokaran keluargana tak pernah ekeding acagik rumah tangga king apesah nikah unikah orang rumah tangga beda seunik pole aneh-aneh gulagu atau kar benaben cagik lemalem enger mana jong jenonduk jong kantohan jong ane kambian nih kasih keding aginya gulagu atau kar bener-bener acagik malem enger keng sepurana bentahun ngandung banyak bener pengalaman saya ngocap pade pak atau kar meloloh mak nyai pade atau kar age pegangan kurang manis kurang sedek kurang acen mun tak sabar atau kar bideng telat senya pagi atau kar dan seborana tiap tahun arimbi ngandung amin insyaallah Pak bulan ki kata selamatan milet kandung langsung kembar duaan pas Pak tinggi mandi kompai dua tretan di kompai dua pak Allahumma lo neka orang akabin pak milana berdebu idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fiddin mon la orang bahagia rumah tanggana terharmonisa rumah tanggana rahayu rumah tangga pertama faqahahum fiddin selake sebine kotun nyekeni agama napa cong nyekeni agama bagus nyekeni agama mari ico kosong cong maling bersejaan maling renges aja nggak tadi mentero rahaya rumah tangga nyekeni agama saya laki nyekeni agama saya bine nyekeni agama aman pak anak apa pola nah zaman makin munta agama sekeni pak bahaya bener lu mun lasi laki negu agama saya bine nyekeni agama aman pak aman mencan bahasana kula mun saya laki nyekeni agama pak nanda sindi anak tak kira dina lapar anak apa jangan agama ring laki wajib ada eri wajib abri kelambi ben abri semacam mah ayyut imaha idza ta'ima wa yaksuha idza tasa jadi tak usah kebuter lapar pas indi anak apa dan agama lapar kenyang ngasindi caen guntur sehingga jong jep lapar jong Allahumma ini agama pak lumun lah agama sekeni sareng nanda guntur pak tak usah esoro ala ko cakang kayak itu anak apa ibu din di keluarga paham yuk sami sareng panjenengan ala ko ala inki yut'imaha idza ta'ima yaksuha idza tasa wajib ada eri bareng laki maksudnya mengucap wajib ada eri kudu alako selake paham tak oleh gengsi Allah tak oleh males Allah tak oleh sengka Allah alako wajib reng laki ada eri reng bini ini ke agamanya mana agama sekeni aman pak seborana pak zaman makin wala lagi mari edok undang-undang di BRRI pak cengerenger tak kok berbinian mun empian maksa pak mana yang maksa empian akarep akarep rajina tanda empian maksa yo kompian nikah peraturan agama buatan negara sebine mari nolongin gulagu
benaben nolongin nyebu mari maghrib tok petok mbiyen maksa si Apollo ngah si bini tak andek paksa yokom nikah negara tapi monreng bine negui agama Pak dina teka payah dina teka repot saya laki ngocak langsung aketep agama nikah agama lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah antas juda li zaujiha nikah hukum ketimon saya benekeni agama tak maksa kenapa kayaknya gen abuto kuntur abuto saya bini ngocak ya si abayang abayang Pak nyuntu deki gula deki menteri jedeng gula mari mandi foto apa boleh jangan dan nikah apa tak usah maksa bide ayah jadi kejeng tertulin di anak tertulin di keturunan soleh solihah rezeki narok tibi Allahumma wis Maria nomor 2 wa yuwakkiru saghiruhum kabirahum monterora harmonisa rumah tangga sebine kodu esto kerakah rakana kodu open keraji ini ke agama nanda guntur open ke nanda sindi esto ke guntur ini ke agama Pak tak oleh mentang-mentang borana reng lake tak oleh enggak jangan kok tak boleh nggak nikah itu nikah agama yuwakir saghiruhum kabirahum laki kudu open keraji raji kudu esto kerakah Siti Aisyah pernah Pak nikah cerita manfaat Siti Aisyah kayak itu bektona araji kanjeng Nabi Pak Siti Aisyah usiana 15 tahun kanjeng Nabi 55 ngude tapi karena Nabi nikah yuwakir open ke keluarga so bengude tua Pak apa rumangsa engasen pada ngude setong bekto Pak kanjeng Nabi kayak itu kesokanah kowa bening ini kan apa kowa celok tarnya oto ocet komat ini kan kesokanah Nabi Pak Siti Aisyah kak ento tak pernah pelapai gengan Pak atanya ke madu Siti Sofia mbak jangan Nabi kesokan kuah bening Mbak deremah melapai Mbak Siti Sofia bekroce ngocak gempang lek puja benyak nyaman ya puja benyak nyaman akhirnya mele gengan ke pasar ebri kuah reng kedua kira-kira segini kaan kuana banyak puja zaman ebri seon jabayang Pak seon mari masa ngatore Nabi si ada erah Nabi ada Pak saya kanjeng Nabi nyaman lek nyaman keng Nabi melak medem apa saya Nabi saya keng Nabi melak medem Pak abentah perasaan yuwakir saghiruhum kabirahum Nabi open kerajina tak kok si perasaan nyaman lek nyaman keng melak medem tak bentah polana Nabi kesokan Pak gulagu ebri seon banyak pujo nyaman lemah aku boleh Pak duon pas jabayang Pak duon tore saya Nabi saya keng Nabi medem sekalian Nabi matur derem macara nasib bini nikah tak perasaan karena apa seporana Pak saat nyasa orang bini rajin ajunan kan rajin ajunan termasuk abe senyasa reng bine kelotan reng bine atana reng bine
mandi anak reng bine mun pas masa eko caen perasaan reng bine Nabi ngatur coba pasti kati panjenengan umpamana gula-gula lapar dari julunan nyari usahaan depak ke rumah kuana pas acen derma marah derma lah ngaku kadi ngaki jong tadi ini prinsip pampian reng lake kudu esto keraji Nabi matur ngak nih kacarana le dulem sangkanya Nabi Siti Aisyah mau Nabi melak medem pak Siti Aisyah ya medem sekalian seporana Nabi abdina tak oneng abe kuah Nabi enten matur ya enten le ngak nih kaluh menabri kuah menkuah nang ngak nih kale beri sekocon sendok beri koce sekoni sesiong cek kucek le beri bawang putih cek kucek nikah Nabi artena napa keluarga harmonis keluarga rahayu ring lake kudu esto kerajina rajina kudu esto kerakana insyaallah tadi kebahagiaan dunya bekta sampai ke swargana Allah Allahumma amin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara akhir kula motoro ke guntur mangken dan seponampian empak. Ja abida akhir yang sepoh deje dua dan sepoh elao dua. Ben mungkin pun jadi manusia jadi orang di keluarga pagi andi anak pemapan kebudi iki dan sepo nampak pakin andi putra pemapan kebudi rezeki Allah sing ngatur Allah siaparing Allahumma amin pasti terakhir kula tak ada erah Pak Sindi kula pindah ke Pengbaru kalau 12 makin 11 sejam setengah di Pak Pengbaru kula kalau 2 kula ke Melaten pera abul terus ada aja ngongoan pian kula mulai mana ke Pengbaru kalau 12 langsung ke Melaten iki ti kula tak ada erlek langsung ki pe mana kade iki sekalian ki kesoon si raja ben sedejenah manter carta dadi amal ibadah aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.